Evo, osobita mi je čast da večeras 4. travnja u Klubu kulture u Križevcima razgovaram sa, evo tako smo ga nazvali, zvijezdom večeri, Marijanom Brkićem, koji vjerujem da je svojim imenom privukao tu dosta publike, a povod ovog našeg susreta ovdje je koncert koji će biti održan i to će učiniti jedan neobičan bend koji nikada prije nije svirao u tom sastavu, a ne vjerujem da će ikada i svirati u tom sastavu. Povodom rođendana emisije Rock Oko, 18 godina. Pa evo sada kada je dakle jedan od bitnih izvođača ovdje naš Marijan Brkić Brk, da ga pitam, jer kad god dođe u Križevce obično se sjeća Križevaca, pa neka nam onda konkretno kaže što tebe veže uz Križevce, dakle koliko si tu proveo godina i na koji način si proveo i kada si došao, kada si otišao? Pa, naravno da se uvijek sjećam Križevca kad sam tu ipak 4 godine nekog djetinjstva koje čovjek uvijek pamti proveo u Križevcima i to od 5. do 8. zapravo tako, od 5. do 8. razreda. I baš si u školu tu išao? Išao sam u školu, da. Bolje se sjećaš škole, kako se zvala? Ona Gornji grad. Da. Aha, danas je to Ljudevita Modrica, mislim da je onda bila Bratstvo jedinstvo. Točno. Isto novo sam u Šenojinoj ulici, tu malo niže. I prošao sam naravno tu i pored, kad sam dolazio ovdje pored kuće svoje bivše i tako, moram naravno obići. Mislim, čovjek vjerojatno najviše pamti ta neke stvari i neke ljude. Baš sam komentirao sad sa isto prijateljem iz djetinjstva, koliko se zapravo ljudi sjećam iz tog doba, iz osnovne škole. Vjerojatno masu ljudi iz poslije srednje škola i nekog posla sam zaboravio. Naravno da čovjek pogotovo neko ko radi ovaj posao, puno ljudi sretne, u životu ne može naravno sve popamtiti, ali ove te iz mladosti stvarno apsolutno se sjećam i stvarno me vežu nekakve dobre uspomene. I dobro, mislim da ipak za tebe sreća što si otišao iz Križevaca, jer mnogo je teže u provinciji, u malom gradu se nekako probiti i plasirati. Tebi je vjerojatno Zagreb omogućio da ovako brzo napreduješ i da uđeš u prvu ligu. Da, ja ne znam kako bi se to sam znao sa nekim kolegama isto razgovarati, onda je sigurno je sreća općenito bilo šta napraviti u tom pogledu. U glazbi danas jako teško napraviti nešto veliko. A i u onom periodu kad smo bili klinci, kad smo počinjali, nije bilo jednostavno doći snimiti album jer su bili kako bi rekao, postojali su ti urednici nekakvi po diskografskim kućama koji su već u startu radili nekakve filtere, ko može, ko ne može i onda moraš imati stvarno sreću da dođeš uopće i da nešto napraviš, a onda naravno i sreću da to publika prihvati pa da oni dalje nešto stanu iza tebe. Ali je nekako, ja gledam to valjda, mi smo užasno puno, ja osobno isto, puno energije potrošili na to, puno želje, puno volje, puno rada, puno vježbanja i užasno smo uporni bili da bi uopće uspjeli. Danas mi se čini da neki klinci lakše odustanu nego mi. Najgore je zapravo odustati. Dok god možeš uvijek, ako probaš još jedanput će valjda i upaliti. Da, pretpostavljam da pričaš o onom razdoblju kad si bio sa Prljavim kazalištem, dakle to je taj tvoj proboj bio na našu scenu. Kako ti se dogodilo da si sreo tu divnu ekipu? Naime, pa vi ste začeli i naš punk i naš novi val. Da, ali i to sam htio zapravo reći, da mi nekad neki ljudi kažu, pa dobro, tebi je lako, imao si sreću da si došao u ekipu. Je, ali mislim, mi smo bili ekipa koja smo se pokupili. Da, mislim, trebalo se prepoznati. Oni su imali sreću da su imali mene i ja da sam imao njih, apsolutno. Da ste se prepoznali međusobno. Recimo, ja sam, znači, vrlo brzo nakon što sam se vratio zapravo u Zagreb, tamo na jednom parkiću, baš sam isto to pričao kako sam poludio naravno za gitarom i po cijele dane svirao, još je bio onaj period ferija kad nisam krenuo u školu
i po 7-8 sati dnevno sam svirao gitaru. I onda bi nam večer došao u park i još bi tamo svirao malo gitaru i tamo sam onda upoznao Bogovića, tamo sam upoznao Ninu Hrasteka, ljude koji su naravno poslije bili dosta bitni u kazalištu, koji su isto sve nešto sviruckali, pjevali i jednostavno smo se našli. Osjetili smo nekakav zajednički interes, nemam pojma, i tako je to krenulo. I ti si od prve ploče bio sa prvim kazalištem, da? Od prvog albuma. Od prvog albuma, da, od prvog albuma pa do 10 godina. Do kraja 88. do 89. sam došao priče, znači od kraja 88. do 78. do kraja 88. Kako ti danas gledaš na te dane, dakle sad kad si ovako zrelim godinama, na te dane, dakle kad ste onako izgledali opasno punkeri, pa to je bilo, kako ti gledaš, to je sad smiješno? Pa nije, šta ja znam, naravno da svako vrijeme nosi nešto svoje. Ja mogu reći, ja sam relativno nedavno dobio neke CD-ove, doduše nešto kasnije, par godina kasnije, recimo Heroj ulice koji je 81. zapravo snimljen, znači to je isto 33 godine. Da. I slušao sam to, pa nije moguće da smo to mi, mislim, ja sam onda imao 19 godina. To je bio treći album. Nije moguće da smo to. Danas meni dobro. Naravno da je s vremenom nešto naučiš novo, ali tu se vidi da je to bio, osim naravno svi smo valjda mi imali neki talent, ali to je puno uloženo truda i rada. Da, jasno. I dakle da je to jedna zavidna kvaliteta računajući godinu u kojima si bio, to je jedno. I drugo, kako je bila glazbena scena oko nas. Ovo je bila revolucija, nešto originalno to. Dobro, ti još imaš i tu sreću da si evo kroz dva najveća benda zagrebačka prošla. Malo Prljavo kazalište, onda Parni valjac. Ja sam zapravo kad sam prestao svirat, moram priznati, to nisam nikad baš previše javno volio pričati o tome, ali sam zapravo bio najviše ljut na mene, ne na nikog iz benda posebno, nego na... Kako se vodi bend. Da, kako se vodi bend i u jednom trenutku sad je pokojni, nažalost, ali to je tako. Čovjek koji je nama radio tada posao i došli smo do jedne faze kad nismo mogli zajedno, ja sam se jednostavno povukao, što je bilo možda sad gledam čudno za mene jer sam stvarno uvijek i grizu, uvijek bi je prolazio prek svega i išao bi dalje jer sam volio previše muze. Nije to meni bio biznis niti ni danas. Naravno da sam sretan da mogu zaraditi toliko od toga da mogu normalno živjeti, ali da ne moram, ne znam, 100 poslova još raditi, a da bi se mogu baviti glazbom. Meni je to na prvo mjesto, da se mogu baviti. To previše volim. Koliko to tebe promijenilo, karakterni ili način svirati kad si prešao iz Prljavog kazališta, koji jedan stil svirke u Parni valjac? Ne znam, evo sad mogu reći da je zapravo, imam osjećaj da je ipak, da smo se, vjerojatno sam se ja djelomično prilagodio bendu, a bend i meni. Jer od kad sam ja počeo snimat albume sa Valjkom i ti Valjko albumu više ne zvuče onak kako su zvučali prije. Zoki prije tebe bio, jel? Da, prije mene Zoka, prije njega je bio Rasko, isto odličan bio gitarist. Ali jednostavno se to promijenilo, otišao nekako malo prema nekom drugom zvuku i to meni zapravo ja sam se našao tu, dakle, ja nisam prešao iz kazališta u Valjak odmah. Ja sam imao pauzu 2,5 godine. Mislio sam da neću s nikim svirat, radio sam nešto studijski, kao producent, snima nešto. Ali naravno da mi je onda falilo, jednostavno to ti se vuče pod kožu, ne može bez toga. I kad mi je došao poziv sa strane Husa, nisam jednostavno mogao to mislim, to bio logičan slijed, nije bilo nešto konja na magarci, nego je bio ipak vrhunski bend, a znači i pjesme u kojima sam ja mogao nešto dati, a s druge strane, šta znam, jednostavno masu njih sam ja dobro poznao, te ljude iz benda i nalazili smo se ovako na večer i družili, tako i došli zapravo do toga. I onda je jedan dan reći, pa zašto ti neke s nama svirati, kako nećeš s nekim svirati, pa mi bili super,
ajde idemo probati nešto pa ćemo vidjeti. Mi smo napravili 4 probe, otišli smo osvirati i mislim bilo je genijalno. Da, a ti si u međuvremenu onda i svoj studio napravio i baviš se producentskim radom, to usput. Pa neke sam ja albume i snimao, Valjkove kod sebe, dosta ih live albuma koje smo naravno snimali u dvoranama, ali sam miksao tamo, tako da, eto, glavno sam ja u bendu sad zadužen za te stvari. Da, dobro. S kim trenutno još sve radiš? S Valjkom radiš, jel? Uglavnom s Valjkom. Dok sam ja s Valjkom, ja sam imao period kad je Valjak prestao raditi i stvarno je bio dogovor da završavamo priču jer jednostavno je takva situacija da ne želimo dovesti u band da moramo spuštati kriterije u produkciju svemu, a jednostavno se ekonomski nije moglo izvršiti. Da, vi ste mega band. I užasno prevelik band za premali prostor. I u jednom trenutku smo stvarno prestali, ja sam u tom periodu radio nekakav svoj solo album i počeo sam svirat sa Džibonijem kojim isto prijatelji od 1991. I mogu reći da mi je to možda još jedina varijanta u kojoj bi zapravo radio ovako s guštom jer mi se stvarno njegove pjesme sviđaju, tako da sam i njegov čak album isto miksao na live Acoustic Electric, jer sam na tome sudjelovao, svirao i naravno i miksao bio produkcijama. Evo još nekoliko minuta do početka ovog koncerta danas, koliko ćeš ti sudjelovati? Dakle, ovdje ima preko 10-ak muzičara i tako, jesi li ti samo neki počasni gost? Nekoliko stvari? Ja sam samo gost, ja sam samo gost, dakle, Vlado mi prijatelj mogu reći i on naravno, njemu uvijek govori oj, kad bi mogli malo zasvirati, ali dobro, šta ima veze, možemo naći neku varijantu, to ćemo zasvirati. I onda je mi došlo, imam super varijantu u Križevcima, ako u Križevcima ne moram doći. I tako da ću večeras svirati, te pjesme. Ja se sjećam da ti si svirao u Križevcima sa Valjkom, ne znam jesi li sa prvim kazalištem. Mislim da ne, nisam siguran, mislim da ne, a Valjko znam kad u sportskoj dvorani to bio odličan koncert i zapravo baš sam isto to pričao kako mi je zapravo žao jer je ta sportska bila odlična, to je bilo onak uređena dvorana, kad smo mi bili bio super koncert, bilo puno ljudi, bila odlična atmosfera, ne znam zašto se više, čini mi se da je neko od prošlih naših menadžera govori da se ne može dobiti dvorana iz nekog razloga, da ne daju za koncerte, ne znam, ali mi je žao, iskreno žao. A evo, ajde, pitat ću, to mi je nepoznato, evo, pitat ću pa... Mislim, žao mi da nismo poslije toga nikad više bili, mislim da bi bilo u redu da se napravi. Prljavo kazalište je bilo pred godinu dvije, Novi Posili su bili to dvorani prošle godine, tako da... Ali dobro, to je, moram priznati da je to bilo... Jedan koncert godišnji. Ja moram priznati da je to o čem govorim, da je to bilo čak prije možda 5-6 godina kad sam ja razgovarao sa to je bilo prije ove stanke, ali uvijek je bilo nešto, ne znam, ne može se dobiti ta dvorana, a ja sam inzistirao malo na tome jer mi na neki način bi mi bilo drago da sam na dječku. Evo dobro, vidjet ćemo kako to stoji stvar, pa onda jednog dana možda i parni Valjak ovoga uspije doći ovamo. Da, iako moramo reći da je, znamo kakva situacija sa slušateljima od glazbe i tako da je u gradu ove veličine teško napuniti dvoranu. Za ovaj tip glazbe, nažalost, a za neki drugi tip glazbe bez problema. Ja ne znam, ja ne mogu sad to tvrditi jer ne poznam, ali znam da uglavnom gdje god smo mi dolazili smo punili i drago mi je da je uvijek ima postoji ta neka publika koja je možda negdje doma, ali kad mi dođemo onda nekako ipak nađu vremena i nekako se oni isto vrade u mlad. Mi imamo nekako 3-4 generacije možda ljudi koji dolaze u naše koncerte. Svima paše, nema sukoba generacija. Od Husove koje je ovo 60 plus, pa do ovih najmlađih koji su im možda unuci ili šta je. Dobro, evo Brk, mnogo ti hvala, publika se već lagano skuplja, žamor je sve veći pa ćemo onda uživati nas u koncertu. Hvala.